U organizaciji misije OEBS-a u Srbiji radnici televizije Tutin prošli su više radionica i obuka, a ovo je nastavak dosadašnje saradnje. Radionici koje je u toku prisustvuju i lica zainteresovana za rad u medijima. Predstavnici misije OSCE-a, Odeljenja za medije, su prepoznali televiziju Tutin kao jednu malu, ali perspektivnu televiziju i njihova ekipa ljudi koji vrše edukaciju je ovdje, bit će 4 dana. Nastavljamo tamo gdje smo stali, imali smo nekoliko edukacija također sa predstavnicima misije OSCE-a u ranijem periodu i ja verujem da smo na dobrom putu da uspostavimo prisnu i dobru saradnju na dobrobit televizije Tutin i građana koji prate našu televiziju. Profesionalno i objektivno medijsko izvještavanje o pitanjima od javnog značaja ključni je element svakog demokratskog društva, a OEBS-ovi treneri kažu da im je drago što mogu da prenesu neophodna znanja i vještine. Jedan od ciljeva misije OEBS-a u Srbiji je pomoć pri profesionalizaciji lokalnih medija. Mi smatramo da su lokalni mediji, kako televizije, tako i radio stanice, internet portali, jako važni za informisanje zajednica u lokalnim sredinama. Ljudi jednostavno žele i vole da čuju i vide šta se u njihovoj sredini dešava i ove nedelje smo u Tutinu gdje ćemo pokušati da kroz jednu praktičnu radionicu vama pomognemo da poboljšate svoje vesti, dakle da poboljšate produkciju vesti, da one bolje izgledaju, da budu na profesionalniji način urađene i da jednostavno na taj način građanima Tutina približimo još više ono što se u njihovom gradu dešava. Ovo je deo jednog šireg programa obuke koji smo sprovodili u još nekim televizijama u jugozapadnoj Srbiji i nadam se da ćemo vam biti od pomoći. Program obuke nastavit će se u Tutinu sličnom radionicom u septembru mjesecu.